Kina je upravo kreirala jedan od najnaprednijih sistema za spašavanje života vozača. Sistem tako moćan da može da detektuje alkohol iz vozila u pokretu i to bez zaustavljanja i bez alkotestiranja vozača. Dakle, bez ikakve interakcije sa vozačem. Kažu, imaju jednu kompaktnu jedinicu koja je postavljena nekih 7 metara iznad puta i kada neki automobil prođe ispod nje, automatski laser koji je potpuno neškodljiv za ljude skenira lice vozača, odnosno usta, i prepoznaje tragove alkohola u njegovom dahu. Znači, taj laser snima isključivo vozača, ni putnike, ni suvozača, nikoga, i analizira molekule alkohola u njegovom dahu. Dovoljno mu je samo 1 nanosekunda da ustanovi da li je količina alkohola iznad dozvoljene granice ili nije. I ako jeste, automatski fotografiše vozača, koristi veštačku inteligenciju za prepoznavanje lica da otkrije njegov identitet, fotografiše vozilo i registarsku oznaku. Sve te podatke odmah šalje policiji i policija zna koga treba da zaustavi i da uradi alkotestiranje. Šta kažete na ovo? Znači, dok druge policije, kao i naša, idu nasumično, zaustavljaju i rade alkotestove, droga testove, pa koga uhvate, Kinezi idu na sigurno. Znači, procenat šuta im je onoliki.